empesua nye bisuo pa so no mode Musachira wadwenje Kristo asempani na onyame ho ebetena wo on konkron eye onyame onimade na me ye papa habidi serati na coach Samuel Buadu Emma House of Folk or in Sembi etujani bufu ye pa na yehwe videos. What was the problem? No, they didn't struggle. It's because of the officiating. I didn't talk about officiating, but this time around I hammered that area. Why can a referee take such a penalty? HYTV, entertainment never dies. I was here for a movie. Joe Emma Wakwabadoba HYTV so. Na and you may yasaidi eshemu bium. And it didn't come on to cheer the bro and you may no numbia and Sunday and you may no siakasi bono and the abro ya the abako and only bread and a son I had the Yasim Kunyani ya de Baba Sunway, a dear and Jesu, and make chick mammy chick a manso cheer pa. And ya break set a mouth on some. I would do a cost one a few one at night. A bro one I didn't want tears so. Na Edwan Krabako Pim ewo Asenibia no ya je yesi nkonya ne ya bobo ho adimu nkoma pensem we bi yeserie ebi nso ani bre ebi nso ho na akoye atwedebo na so nyina no yesom ehenyan no sade okuyani ehenyan eburo no yimu ntete no sa pepepepe ne ehenyan mu na bibibia akwakoda beebi a etwase eda na jumako yi na adawro no maso yasene ne de sa twema mentwe ebeso efiti adwada edi kopim efiada enimre no dumbia mfase da kese mfa nkoma Hayoke state was say ensase pa de only land guard enya sembia no Hayoke state na unsa ebetimi akano afin so Adom's boutique Sarabo hotel sani makoimi ensa na eja oba ho kronkron no mo bom amaya hoden ma ya de djumadi ne ebro enimre no dumbia Edin a mejesro ene his excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the Akyem president ene ade djumadi ho tia me na be de somo na twema metwe ewo yasese no afafa miensa afedi kan yetie ebi a wo de onya yaduane obohu ano obi aba obi otawa wadua ni nyabe ya no aba no su konso no obepedua ni adi wadua ni nyabe ya no su konso sese afede wa bre abre me pa cho sese wo ni amu ya ma me nkyere akwankyere ne ba kope o ma ni bia oni wadua ni biu sese ono adua ni ebeso o ni amu na di kansa anya akakra abosia ebe etese beans no fafra na ni afra emu ni betu pa odi nso ahwenyo bia be ko kama Uni mfie dungotwi a saa kwankyere menye bi o yeso so ene o mendi e wo nkwa na wudi anada ya de nkomotwetwe bi ebreo na osofo a awrobafo asini konso e mara na sore pani one na yera da sha na yere kete ene no ada adam so nyinsan aba esei asore ba sei so ne yere obaji ni bio pa dia sa osofo we ne de no de ha no ne wo so obaje ne yere pa biu no age se nyinsan aba no oba ne nyinsan ni eno aye di hu nkomo kan na akwa ye bibi ho twema mentwe na ene yasa toa asem de so ene de ye hye ahwefo bo se ye bewie ye be ye no fe coffee because ye ni abre ye no matena chire ho abbo hu nkomo atwetwe nkomo ama eze akoma no eba fom nanso anya ma fom sa osofo Isaac ewo menche ha twantia se osofo Ike ewo Ike Ministries ono ye kofa bae o da no nyame enam no so ede Ike Ministries abenipa ewom enya asem ketua se chaw ena afenso na sorry penny ono no ye first member say former asori penny ex asori penny say the Hosi on kwaso review enam de sofo e de aye de yire nti na so enye sofo emfom so de ebimu ama sofo e de aye de yire nti me ka de sanso ana sofo so ku esan me da say
Mame ko mama mabedwafo akwaba. Me pa chow se afin na do afidie na to e ka se aha HYTV. Enkomo yi eye wo da na unsu wa dwinkyire bi a na unsu wa sene e de aba Facebook no abeken kan ne kama na ye de amam. Osofo officer. Nyame asum je nka na anyumre. Council. Baby afiri boko de. Oh nyame na mi bia boko. Oba no ne nkwala no. Bia ho. E de nyame ase. Chairman, Mr. Eric, since you say it didn't man fast or penny be and come. Why be X? Okay. I'm Wababa. I'm just a Baby, a free boko. Yaboko. Yaboko, I sang him near. Ayeka. I shall say. I was asking questions, Boko, Bokagamwa. A Bokasan committee restaurant be the Anum Club. I shall say, also, problem, I'm sorry, problem on the jazz, Boko. all right. I did watch some Boko. Yes. Say, me like, Bozu. I was here. I come on. Let me catch you and say, a young Joe, sir. Oh, you didn't tune him now. Emma or we are Kabaka is Boko. Also for you, yet, and our little we and Uncle Jesus was all year. I can't go back to say Boko. One of you Bogo shut off a damn pabaco. Now, or before for a bassin, a Boko. Many man wants our friend come like Miss Antoine with Baby. Can't carry come in. I'm a Maya Baza. Say Boko. I'm a Maya Baza. No. Station and me buntia come in to me, I mean, pack me to me, Kakama. So about Dotto. The card must see. So about Dotto. I can't out that I'm a blue. Also, Officer. Dear, sorry, oh, Kane, sorry, Penny. Dear Ogusu and Akuma Edri. Say, as I'm not a pa and say, Oh, me the inside there. As I'm Abu Bakr could do. You only say, also, you need sen. Also, going in sen. Oh, you send it there. So, oh, yeah. And your problem, mommy. But Obama, mammy, arrest because me see. And now, me doctrines no entry me say me ni say. Our doctrines is just a family. Sorry, mba nyina e wo ho no. Obi anu asabi o. Akofa yin say aba mama ka kire. Our doctrine no say family. Oko terminate nipa no ba en. We are bomb for pound. Because say me ye ama me di aba na me ye egu a. Na efutu amiri tu asori ma ne say omo akofa yin say ba omo wom no. Na asu mu ye so ye sofo. Me nya sofo anka wa be di ma asori mu. Mesimiya ene na ne bibi aka wontia ene ono wa bie na no na okasa ne na adwuma seye ma sorry ene na adwuma esa do be pejae Ma sorry ene ti na waja sorry na tumpre kopre no ene se bibi aba wo wa be ka kire me se mi pa sorry pay you ma fa hye ne kon mu se muska dra mo ma me obi aba hye ne kon ma ba wo fie anase ma bi so na ma so obi ama me ka je so skara mo de sorry pay that smart say na ba sorry pay no na uri aka uri ya sorry dan o yiri ko top to mama ne say me ba cho me yira amba ofi ama be power cho so pentu me fira na me twa o pa na me we twa be na mai oso me anase afeni ko ewe na oso ko che ni oma na once what can one no brain idea the money o me say enye say me tiwe me ntonto mama me yire anase edo o kan say bi ehye me say ono na ma me aduane die go ono ma me aduane go hwe no one day hwe bisan so ma so na me didi ana ma so na me fuka ko ma na area se pa sorry ma yo ma din so mo to ka ma me gira ma na mo so ka cha sorry ma say dabi o ya me say omo me fa sai sika ne fa nko o ma ne ne ko hwe enkwala na wo wa sorry wanya kunkunta wo so e na na mo so esi ugba ka chem so ene ka be na open na me nko to ka ndo bisan se ka ro bisan me ko me ma ne me choice mo o de ka ne ba first week bisan se me tina ka ne mu because sabi obi atade awa be chewa
Mima kumemu na nyeno na me hihye. Ya betwa ka. Because na me pese say Ya ko na college. Oh, bomofo. Because I sorry guys. Because ma abodina wo fun nya ka die. Yes, a man shouldn't live by bread only. It is a can't go out. Can you see how afefedi o? No. Yes, sure. Ana auto me yere mona. Ana auto me yere mona. Anu na here. Ana auto me yere mona. So na ne ya papa ye. Me say me ye mo contract ma chia ma branch we am ene we contract e wa ban mu a ono ene we be hold contract ene we kwa up na. Bisa so ko contract bi aba. Why chain no do aba first? So for bompa ma me na me ko contract. Ene mama wa aye wo. Na me ne fra na me ne ate. Ene mama na ye wo. Na me ne fra na me ne ate. Na me ne fra na me ne ate. We enya me phone so e na aba. Na o pese me say obi di be oba. Ya oba wi ase. Ya me fa bo ni so nchao. Ya me fa oba sie no wodi. Ya me dume hu. O nya gupo. Chairman, ya me tell any problem. Say, what's any problem? What's any problem? Ne yere ko hospital. I'm at the results ever chiremi. Chiresi on the problem. Besides, it's not the results by chiremi. Oh, cry out, catch again, it's only problem. So, if it's a only problem, how can say, that intimacy happen Obama for seed? That means what's wrong with you? Besides, all the pastor Ereba. Relax. Yeah. Who saw you see the look? Yeah, talking out of ignorance. Relax. Alright, my minister. Now she shame we are. What's me? Many Yakupon was so. Because meeting the baby and our friend. I also for preaching. Who say a rasta of a fed actually. And I'm who call heaven. Now, everybody, I don't know who's the yo. I don't know who won't for heaven. Who won't for heaven? Who won't for heaven? Who won't for heaven? You say who won't for heaven? I'm not all very as a young quadgy. Who won't for heaven? What's one all got him some quadgy? You know what is in quadgy? I don't think this child will be in my house. Okay, come and marry the lady. Oh, say, a year. Before a year away back, before the cow never worry. Now, maybe say, y'all, me, a war Eric. Some of your battle to him fear. Wrong for some penny battles. Who? I won't fear. As soon as go from her, I will be up from. What's happened to all bound? Because I never had say, hey. I don't before me, you know why you know. I have problem. About my problem. I didn't know who was sorry members ever feel the promotion. Before or bad feel fear, I'm worried. So I say, my social come. My sorry, everyone say you will answer. You're funny in a coca. Me out. Who make a jama more. And I say, a year jama more. Before we let you know, be again. Also, one young person out of town. With that circumstances, and I'm so much on I know you did not fire. I know before for you not fire. It's all from David. No, another goose as one. And see, Mammy, Miss Siciano. Who problem, they say. At that moment, Nanka Professor Gamu. You are putting now. Now, say, if they won't buy, say, for heaven. And then they show who. And to Mamisa, oh, so Denton, I was sorry.
na omudi to the ball o ka so obo to yire mu na no ono ma da ne yire ma da no adenti no di to the ball wa fun no adenti na wo ne ri to abo ka be da obe so ibi ozo busa kwasa office o we you no be wo di ka kwa se ka no ka wo pre ko so ne kwa dabi o so fo ne memo wa so je ne kwa ade no wa je it me ji ne nkwa no eno ne ma wo je nkwa so ne yire nda oba bre no je nkwa ara bi ka be I worship. Now maybe share say met my John kwano. And he said then only thing I met my any said. And the mommy fan in that. Now etosi usuna wo ba. Etosi your pastor. Etosi usuna wo ba. Now oba prepare ngu su kraba. Wa bra boy say me bisa so wa ne buafu afi ne nsem no kro to bi di amane me eno nya me problem sa wo yire obi ni osofo na da aka me translate ya e me for my friend me dem kwasam chemi e mo sam kwasa questions sa question ni mu ano me sai edi bisa sofo say osofo yi menkin kan bible no ba bi kura no me hunu say Paul say meti ase a meti mawurade mewu a mewu mawurade enti say yeti ase o say yewu ye yewurade ka busa apa adenti na won wa mawurade wo ato abe na botu me na unyina umudie mu na unwu mawurade minia se ewuo no uwu no kwan paso a eni de yewu kwan paso na wuri ma sofo nkasa bisa otutu bi ma ne ma sofo ewuo no wo kwan paso a na wonya osura hini mu kwan ye de eko na se wo no kwan paso na wan kasa wo hwe na wo je wo krefri wo nsem a eno ne yankopon na wo je krefri so particular moment no you have 50-50 chances to survive and die. Okay, it is a me wuna me ko yankopon na yankopon bi sam adenti na sa amre no wenti men gina no an save unuanu manfi sa ewuo no na omobone omo di wa asase so no omo nkose bone fa chance no mba so ahini mu a anka me so me yeden e say den awe ze undi bone inti me so me nya sa ahwe han no na me gina because me ntimi nja me yire eho ene me man to ana oja o yire oni me yire die wu nko na omo nso mebre oti asefo asase so ozo o ka sa o dwin de nyabotre oni nyame nipa na ehara nyame adui am yire me nyame aboa giant like we have a sorry fiao so nyame nipa me nyame adui asem na nya de ti ma be so le ko ma ara so be no de ba na wo di aba yesu di kan wan so o di so do trama so o di kwa se kwa bibi wu ni se enya asem a e kire so enya asem e kire so mi mantuma na wa me si bi ba so ru na wu se wo be ba na so me chosikai wu me kum asa ewuo ni bi na me hwehwe le be pema cho me sika be tukaw aso you say me hu se bibi atochima o de mamu so o che ba we ni ma o so aba ni tunu be ni wala come from you asem we am na okenye o di call police station asem foolish you are a very foolish man because I didn't rape your wife. You are a very foolish man. You were standing there. We all had that situation. okay And an incidents not happen here. It will catch them all the make up police station. A foolish case in the first place. You don't know what you are talking about. All right, that is when I was in law. Hey, c'est ça for the national law. C'est nyame mu no ça so e o ma ni mu lo. Ma mi sa c'est ça also de akwa ye how we akwa ye twema mentwe ni we nyina no. Enye se ede ntokọ gidigidi na ase ye betutu ja e de egu ensem ni mu na ma ija so ma nya no na ye de e na nya no na ye fe enti ne frɛ mo ede obra Mr. Eric de asem ne beda ye no ye frɛ se de wu ye bia na ye ntima asem no so na ye enye se ye pese ye njeje mum saa na obi andidi ne yonko atem eno nye ye priority se se ye priority se ye de asem no ye benya ne poma sibre mo ntem mi den dia na forget ye benya ne poma sibre se se a de Mr. Eric hwehwe de se ne yire no se se oba no we okone ma no
all right sese ade osi ohwehwe ne se oba no enyi yin no entumi ansana wetimi age na yere back ana sofo nso de oni akasa wa kire se nya de a obema kwan anase se yansi emisa no mpo obeji atum se yenyi yin ne ntumu because abofra no nso yenim ne daachi a ode ba wi on go so na yere yefu and daachi me ba ya me yiri wi efu na obewu ba amada na wadwe ne ho daachi sanso na wo so sa adwen ho se abofra na wo kwa terminate no se oyiri na survive ya na we ende so that so mpa oyiri ni ye Mr. Rick minim sa wo do oyiri ye pa ana meboa odo ba no like wakala stupid question stupid question that all men do me ira kam ba metra I know enti ana me men do me ira kam ba metra ma wakuma mra from ne yen kasa e dey na go on enti na ode ba ye no tese ade abedi ye se ye be ben hu se mutimi so bi kesu nyabotre kesu mutimi so nyabotre me ko ma no wosoro no nya dia bibi betimi aba na mum ya makoma ne ba form a nyabotre fama na ye mfa yie entu yie sisi ye ye hwese etu betimi atwa nye se ye ba be kanje gum se de medi kan kan so bi ni all right minim yie ana me jitum se odo yiri yie pa answer me don't know odo yiri good ana unhwe se oyiri bewu ana meboa yeah okay so oyiri bewu good and se unhwe se oyiri bewu a at this moment sisi a ye koyi nyinsa egu no de ye mfa so oba na te ase ye nyina ya je atum ye kwa ye sinsan krata ye kwa koyi nyinsa egu kwa oba na eko no eye 50-50 waju oba no eye 50-50 minim hospital me do oba no beko waju oba no minim hospital me do oba no beko enye problem waju oba no me say enye problem kama ya hwefo me worry oba no na no obi ende enye problem ba samba ye no aware ne nya wo nkwa aware ya ware me no na worry no serious me worry no me ma miska bi worry ati sa wawo wa bofra ne nya wo nkwa odia e yo man ne dia to me ye munya mo enti no bi be di no bi no anu de do koko di bi all right akoma ne de se de eja ke no e chen ayi bi aso ne o de ma musa question ma ko fa ho she me shoe e she 42 so fa ho so she 42 na o so for di bi sa de wi aye o bu an ka be de o tra o da oba o na oba nda pa ba ko so na wo hwe nanim na de bia okoba na onya so bi be gugu so ama no na wo sai hia sa wa na wo zen gugu so ma no na wo ni se nya oba wa obere all right me ba o ati se bra na wo kwa asore no me bi so question me fa me ko to me bi o asa me wo anka obere me di be you ano ati se bra wo kwa asore no o ken kan ba bo ne kakra ana me boa me ken kan ba good wo ken kan ba bi a wo chiro ya wo hunu se odokata bone so yeah odokata bone so yeah sure nti adi nti na nti mfa yere bone che like me yiri de me ni any gorgeous with me yiri me yiri ndi bone bi ayo say about half a man catch me yiri ya bone bi ayo e ya konhia matias 100% na akonhia na chi no bibiasi that's what I want us to clarify and I'm saying you free what I say me na yiri no o pa ni pattern ento ne mo na me do no but some me hwe kwasampe ni we ba no na me ngeso say ni me yire ba wu kwasampe ni we ba anaza me o kasa de kwa me dwa me yire e ba wu we ba na me anaju bia o sa frame na masa me gugu sama boss o ma ozo abamo chairman nensama wakani na eche se from ashase ni na enye se opemasem okay yes because se o probiasem na se o make phrase wa say obi hunu bi kra keke ene o yere kra da nkenye o problem na so for no yere da eno de your problem how do I start your kwasiampe say pastor no call so na me show mo pray ni how do I start it sorry macro the circumstances what are you telling me all right that instant no means now what's up with that property ni me preach na so no say oba no nko yin se na me ko
police station Go and report. Go and report. Esimesi make me dey call. No ma fire. I know him just out. Different from say. I don't me call me making mistakes. No matter as say and the police for same you. Omun Jimmy here. Investigation. The bottom line of the issue. Oh, it says DNA report. In case pregnancy we are, I'll deal with her. Me didn't be court straight. And then she said, me don't know. Me, second number. And I seed. Then deporting no. Then deporting the seed no. I don't know. She said, you call the floor last one. Watch on. Say you enjoy the maninka. Ababa one won. I mean, Jimmy Bana for you. Or say that. You call no about for demo. Besides, I don't know. I didn't know this one is very stupid. So that's the issue about now you stand together to solve the issue. About the same you didn't score money. I don't know what you're talking about. Wait till all know about movie. I shot. Chairman, only house help. It's one thing can't change. Say, Ababa wana ye kotuno fi ono she mini skirt. I didn't know little room. I shock. All right, Mr. I think I will be making statement to be a mammy. But say, me you know, on castle sorry, my parent. Okay. Oh, to me, castle put that. Yeah. And I'm mentioning person in the better. Worrying your dummy. Ni mama mu nya ba mo program omu zu paacho. Ni mama no of enyu ba makwaja tu na omu yin nse ne de yengu. Ba very for na esi akwan ene me yen na esi akwan because me yen de the problem am say ohun ye ntize ababia ba on person be lose akwan no na maybe later one sound will be. That's my worst problem. And you so keep we e ba na yen de eye say o be wu na wan hwa wan wu bie mu no what are the mikoku eku akwan wan wu bie and then but me I know God, I know myself see sababu bie dem so ko yi onko yi akwan so obe keep people very bad there I don't know apa no yeah me yama and I beto ba for me there uni mi answer say opese or some case we are amicable di ma fun kai ma no some case we are amicable and now on person problem be besia on jintu na ko yi jinsen no I'm family on so fan so person also dia me yire no megino on fan so betimi me yire na ta me do me ni so do so betimi me yire na ta da on entra masra so kose aman. All right, aka simano be say miensa edeko enan na ye de enkomo twetwe no e de aba na wiye asam ne ye hye mobo se ende dey no ye be wiye no kra na Sisia, I can't know someone's shout. I can't do Mr. Eric, I think said before Sana Obana, you can't know Casa with Chileho. Your name and Penfonia and we see Munkonia. Matching money. The way the man is talking very like irritate them. Yes, that means he meant what he did. What hey. Yashafo nyina messages of the man producer if I was up when they ben nyina ye catch them nyina ne say ade ne de enye siewi nyinsa ne wo ho say ye kasa ye kwaku yi abofra no agu a wo yere nso nkwa betimi adasani me yere kwa ni asen dasan bia me se de be hospital papa wo wo me say so me yi wu a police for me what's the problem? Me say me never go hospital baba. What's the problem? Onya problem o match me. Me na me dey message say say me yiri me yiri ko hospital no na abortion. No wa. Me producer for match me nko. Me ba ko da. Ade ya say me ba de me ba akwana show me. Onwo me ba mame. Onwo me ba mame. Onwo ba ma. Me je me ba.
problem ni wo me wo baba Brand Copa, Brand so na keso den na mutimi so as a next week me mba mu so na fe pa me ma ho fe ono odi me man kwala mi mo fe we wa la ki pose am bantafo kono ko betene pinga me pesem chese de woni o Allah na bi o pejade ba do ba sam na huru what I say o shara no ye we shada bi ani afere what I say o serious note kwasem we yen shada boda osofo ye wie djumadi no krakra akasima ba mi Europe na ye de aba na wie ye o more serious note ye mbra from ye de asem no e de pa na wie ye okay eden ye ka chere Mr. Eric e wo say ham na de enya course ye oh na de asem de bia ma asem ye ba kope yes nti na metu mpemfo ne ko mo anim akoka chom say me de asem na aba eye memfom so esie wi akwala ye ba bekunu no ye kuna emfamfa so mbre oba eye oba eye yemfem pade e na ono anso ne betima wo akwala amaye nti the fact say ne yere emfefree anaso ono nso mfefree na ame ba bedim no mentwe ne tenten onfa akwala ne se ne ba na mesumi hu akwala na mesumi fa ne se ne ba because ewiase ayewo no obi ba enso ye oba because se wo ba o hye oyefuna na ye dia the moment akwala ne besi fam no oya mansen nyina dia ayese se bi kafra cha hwefo ayese ebin wo yefunu aye dia ebeto fam na once ne si hu aya mansan dia nti me die masema mekani na ne se yenjai bibia maninka ne enwa akwala ne mu cause ochine bi na papa ne da honum na ontimi nkenya ne ho a akwala ne be ho aboa na sensu amana no ma survive asem na ye mobo asem na ye rafo oti so fa asem na kwa pa na Mr. Eric chairman danoni na he so far ye dey asem ni bibi e ba na wi ti dey so for no asem akan e dey na work shisha me tekene modu ye wa meka dollar mo mami unity ama de sinyara aka ba mo so fu hu se yama gene ye wa sorry dem ana say asem na read the Bible yen depict that lifestyle because our situations we have a bit more solving at any different angle nanya say me one me here nkwan beda na ye solution yes if you truly believe God like he would bit me aye but he was too quick to draw conclusion or a bibi tenten so maybe them ne body action alright but now sorry there to be frank me my hobby oh no what do you mean season me and how do you mean cat me of my come asam yes I saw all the me then me my hobby the bano so oni edu pembe so bi na no person beti na wetima beti no me na me any a problem here because you say me here end on no odo me ba no to me nzenya me bedo me na msuma ye den awo me ba sure and be bia me na wasen so all right say ya na ye peno na say ya so na ye pese ye kono they say asama e ba ye ho ha no nyame ya dom nyame ahwie ensupa eguso e ma nyinyi na aba na wie ye say akra Erica giatum say onya free ha pe okwa akofo oba na ba fi ana meboa so free a wutu ka ko wasebo na beba obeba kwa akofo oba no e de no aba fi na bibibia etru enkotwere de etwere na sekan so ane amaso hu no enkohye bohamu na bibibia enkodadi ye de enkobotwetwe nyina ba na we so wo haw wo amane bi dadwin bi e bro so ne ade bia na bo modern fabra atwema mentwe achim president betena so ne atwe asam ne time manso no ye betwe ne time ewi
ya ebeti amagani amagashia yebehunu amagaho sadia wasem ne behuru bia no hunu se dade bi etwa dade mu nyame ba ya adom eba bibibia nso aba na wiye wona eso ya asere me ade dwumadi ne bra wo no aseda kese nkoma han York State Adom's boutique na afi so Sarabov Hotel York State ni Adom's boutique no number betimi afre 0243 708 485 0243 708 485 Sarabov Hotel 0242 2222 92 0242 222292 nimako ya dawroma no mo so ya sere me de twema mentwe ebeso mu ye sori sui okamafo Clement ede news Ghana sama hudo nyina ede brew na owia we tinimude na tinimude enso betna se ne fiada so ye boja ye na tinimude betna se na ensam wo hopapapapa maimu adechi ni anti asem foforo na tese nyade na ache no na ye nyina yakwa dadin na ensam aba enti na tinimude betna se no de ensam wo ho enso abrofiti nonso ede kopem nonkro no enti aje bre na hwebi na yemfa ensampa no efam HYTV midin ede his excellency na nakwa mi usu na natino the Akyem president. Thanks so much for your time with us and do have a great evening and a great weekend as well. We out of here.